Ngaho da mu karere ka Gasabo umubyeyi Yise n'umwana we byatangaje rubanda ni nyuma y'uko Ibise Byamufashe yagiye kwirebera isiganwa ry'amagare bakamuvana aho ngaho bakamujyana kwa muganga igitaraganya. Ubwo nisomeraga inkuru ndi kwisekera nahise nibuka indi nkuru yakwirakwiye mu mwaka wa 2024 y'umugabo wo mu karere ka Burera wabyaye umwana akamwita izina ry'umuperezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Iri zina abaganga bo ku kigo nderabuzima uyu mwana yari yavukiyeho banze kuryandika rwose batera impaka maze bitabaza inzego zibarenzeho yewe bitabaza n'akarere. Iki gihe akarere karabemereye karabwira ati nimba se iryo zina ryemera nimuryandike. Uwo mwana w'uwo mugabo yitwa Vladimir Putin. Ubwo rero ku itariki 27 z'ukwezi kwa 9 ubwo hakinwaga shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare hagati y'abangavu cyangwa se abagore yabyutse yarubika uwitwa Abimpaye Gentille yigira kwirebera igare nkuko yarikundaga aragenda ararireba maze muri ako kanya ari kurireba yishimye Ibise biramufata. Ubwo Ibise byamufataga bahise bamugeza ku bitaro bya Kicukiro yibaruka umwana w'umukobwa mwiza amwita Neira. Ngo umutima waramudodoye abona ko iryo zina ridahagije akurikije aho yaravuye maze ahitamo guhindura izina kongeramo izina rya gatatu amwita Neira. Ubu umukobwa we yitwa Neira. Iyi UCI ivuga Union Cycliste Internationale bishatse kuvuga ihuriro mpuzamahanga ry'amasiganwa y'umukino wo gusiganwa mu gutwara amagare kwisi hose. Uyu mukobwa we yitwa ihuriro mpuzamahanga ry'amarushanwa mu mukino wo gutwara amagare Neira. Uyu mwana Neira nubwo yavutse ku itariki 27 z'ukwezi kwa 9 2025 ariko icyemezo cye cyangwa se certificate y'amavuko yasohotse ku itariki 2 z'ukwezi kwa 10 2025 isohokera mu murenge wa Kacyiru ho mu karere ka Gasabo. Birashoboka ko uyu mwana nyina na se batasezeranye mu irangamimerere kuko izina rya se kuri icyo cyemezo ntago rigaragaraho. Ndabashimiye nge nitwa Ritangaje, Imana ibahe umugisha.